skupštine, uvažena ministarko pravde, obraćam se oboma na temu posete tri narodna poslanika saziva Narodne skupštine Republike Srbije koji su posetili separatističke institucije i samoproglašenog takozvanog premijera fusnota Kosova Aljbina Kurtija. Smatram da treba da iskoristite sva pravna raspoloživa sredstva i da zaustavite ovo antidržavno delovanje, koji su inače položili ovde zakletvu i zakleli se na neki ustav nekoj zemlji ovde, koja sticam okolnosti zove Republika Srbija, i da od vas očekujemo ozbiljnu reakciju kao države, da li mi imamo državu ili nemamo. Ako to bude izostalo od strane vas, to će značiti da vi imate neki vid dogovora sa Aljbinom Kurtijem, da imate neki prećutni vid dogovora i da saučestvujete u narušavanju ustavnog poretka Republike Srbije. Zamislite situaciju da neko u parlamentu u Madridu promoviše nezavisnu Andaluziju, Baskiju ili Kataloniju. Zamislite neko u Nikoziji da promoviše Severni Kipar ili neko u Erdelju ili Transilvaniji neku Mađarsku u okvirima Rumunije i tako dalje, pregršt primjera. Ja smatram da ovde treba energično pravna država da reaguje. Ja imam dobru volju i veru i nadu da jesmo mi to, ali moramo ovde da institucionalno delujemo. Ja tražim od vas, predsedniče Narodne skupštine, da upotrebite sve pravne mehanizme. Vi ste iskusan narodni poslanik, sticajem okolnosti sada i predsedavajući, odnosno predsednik. Molim vas da reagujemo, da ne bi bilo da ignorišemo pa da nam naraste problem. Jer ja ne vidim ništa sporno da je ovo manji ekvivalent, čak šta više mislim da je gore, u odnosu na ono šta radi Rada Trajković. Ovo su ljudi koji su ovde položili zakletvu, a Rada Trajković je, nažalost, nekom drugome pomagala zakletvu. Znači, tražim odgovornost ta tri narodna poslanika, a to je Kamberi, to je Imamović i Kučevićka. Znači, dosta više separatizma u Srbiji i da nam neki narodni poslanici, koji su sticajem okolnosti vaši koalicioni partneri, traže intervenciju i da će podneti neke predloge za promenu himne Republike Srbije, za promenu ove divne zastave. Bože pravde je u kandidaturi svih himni na nivou celog sveta posle Marseljeze izabrana bila za najlepšu, najmelodičniju himnu. Tu nema nikakvog govora elementa mržnje i isključivosti na verskoj, rasnoj i na nacionalnoj osnovi prema bilo kome na bilo koji način. Ona ima molitveni sadržaj, molitvu. Znači, molim vas, ajmo malo ljudi da poštujemo ovu državu. Ako je mi ne budemo poštovali, pa nemoj da očekujemo da nam Aljbin Kurti i neki drugi posle mi se ljutimo što ne poštuju. Tako da očekujemo ministarke pravde, pošto je baš ovde, i da se uključite ovde u diskusiju, da nam date jedan odgovor, ne meni, nego onim ljudima koji su mene ovde poslali, to jest građanima Republike Srbije, i ovo je zaista ozbiljno pitanje. Nemoj da ga potcenjujemo na bilo koji način. Hvala. Od vremena ovlaštenog, ako mogu. Nije svaka puška ubojita, pa nije ni ovaj narodni poslanik nikakva puška, već obična puškica, onako za one praćkica u stvari, koja ne može ni vrapce da pogodi, kamoli što drugo. Pokušao je sada da insinuira nešto što nije istina, što je jednostavno ono kad mrzite, pa u toj svojoj mržnji želite drugome da imputirate nešto što nije istina. Da je slušao što sam ja tog dana govorio, čuo bi da sam kazao, s obzirom da znam da će biti zloupotrebe i ovih predloga zakona, želim da kažem to i to. Ne znam samo da li smo se razumeli, je li to bila povreda Poslovnika? Od vremena ovlaštenog po amandmanu. Molim? Po amandmanu od vremena ovlaštenog. Dobro, onda ajde nek bude kasnije, poslovnici imaju prednost. Pitao sam vas da li je povreda Poslovnika, niste mi čuli. Da. Pa ne može da se čuje kad vičete i gramite. Po amandmanu. Zahvaljujem, uvaženi predsjedavajući. Pošto ne vjerujem da su me čuli prije, samo ću ponoviti neke osnovne stvari koje sam rekao. Nije svaka puška ubojita, neka je praćkica, neka je puškica, a neko ne zna ni klikerima da se igra. A eto, ipak je doživio da dođe do ovoga mjesta. Nije dobro da se raspaljuju vatre i nije nikako dobro da ovdje pokazujemo bilo kakve patriotizme.
To koliko mi Bošnjaci vodimo računa o ovoj državi pokazali smo onog dana i dajući punu podršku izveštaju i razgovorima i težnji da se dođe do mira, da se na najmirniji i najbolji način spriječi sve ono što bi neki željeli i odavde i odande. To što je mene kao Bošnjaka onog dana bilo sramota ponašanja pojedinih poslanika većinskog naroda u ovoj Skupštini je druga priča. Bila me je sramota kao građanina Republike Srbije. Bilo me je sramota kao nekoga ko dijeli zajednički životni prostor sa svim građanima Republike Srbije. To što ti ljudi ne znaju za sramotu i ne znaju na to kako se ponaša kod ozbiljnih stvari je njihov problem. Ali biće problem svih nas ukoliko tu svoju mržnju, tu svoju netrpeljivost prema svakome ko je drugačiji od njih, ko razmišlja drugačije, žele da postave kao narativ koji je opće prihvaćen u ovoj državi. Hvala Bogu, ovdje sam 7 godina u ovoj Skupštini i nisam doživio ni od jednog narodnog poslanika da na taj način iskazuje mržnju i netrpeljivost prema pripadnicima drugih naroda. Zapravo, svjedočim da sam ovdje uvijek mogao da se osjećam kao ono što jesam i da nikada nisam imao problem zbog toga, već samo poštovanje, uvažavanje i jedan korektan odnos. Sada, ako neko drugi želi to da poremeti, siguran sam, ubeđen sam da ne može, zato što vjerujem i da na ovoj strani i da na onoj strani ima ljudi koji vole i prije svega cijene ljude. Zato je ovo što se pokušava uraditi jedan čist izliv mržnje, netrpeljivosti i onoga što nije dobro za građane Srbije. Podsjetiću da sam i tog dana govorio da je najbitnije da se ne pale požari, misleći na sve nas, primarno govoreći zato što se osjećalo u atmosferi da će se nešto ovdje dogoditi poslanicima većinskog naroda, ali isto tako govoreći poslanicima manjina i moga naroda. Oni koji su otišli tamo gdje su otišli, najprije su napravili sebi štetu, a onda mom i njihovom narodu, pa možda tek na 3. mjestu u Republici Srbiji. Bošnjaci Sandžaka su posljednji koji žele bilo kakav rat i sukob na Balkanu, a posljednji koji žele bilo što može ugroziti put prosperiteta i put mira, stabilnosti i bezbjednosti. To što ja nikada neću biti ni veliko Srbin, ni veliko Albanac i od Boga. Bog me je stvorio Bošnjakom, Bog me je stvorio takvim kakav jesam, ni velikim ni malim, ali dovoljno ponosnim da kažem ono što jesam, da sam Bošnjak, da sam musliman i da ću se u ovoj državi boriti za prava svog naroda u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonima ove države, kao što sam i tog dana rekao, ponovivši onu politiku s kojom sam došao, politiku ideje, ovaj parlament prije 7 godina zajedno sa osnivačom i liderom moje partije, rahmetli akademikom Muftijom Zukorlićem. Nisam to ja prvi puta rekao. Govorili smo o tome ovdje mnogo puta i rahmetli Zukorlić i ja i nećemo odustati od toga da se borimo legalnim putem za ono što su naša prava i što osjećamo. Sada, ako neko hoće to da izokrene, ako neko hoće to da zloupotrebi, može kratkoročno, možete vi da zapalite internet, možete uraditi šta god hoćete, ali ne možete posvaditi bošnjački i srpski narod. Ne možete, to niko vijekovima nije uradio, osim ono kad se dolazilo svana. Ne možete zato što mi živimo vijekovima na ovim prostorima. Isto kao što ne možete postati bošnjački i albanski narod, jer i tu živimo vijekovima spojeni. I nećemo mi Bošnjaci da se miješamo
u ono što su problemi dva najveća naroda Balkana, ali hoćemo uvijek da imamo svoj stav, a naš stav je da se na svaki mogući način sačuva mir, sačuva stabilnost i sačuva bezbednost. Ovo što vi radite i što ste onog dana radili u ovoj Skupštini ne vodi tome, već raspaljuje mržnju, raspaljuje zlo i neće izići na dobro. Hvala Bogu, većinska Srbija, većinski građani Republike Srbije nisu za tu priču koju vi zagovarate. To je negdje ostalo u 19. stoljeću i hvala Bogu što je za to. Većinski građani Republike Srbije su za mir, za stabilnost, za bezbednost, za radna mjesta, zato da mi svi živimo u harmoniji, zato da svi zajedno se borimo za ono što mi jesmo, da poštujemo svoje, da volimo svoje, da poštujemo različito i različite ljude i da u sadejstvu, toj harmoniji živimo onako kako su živjeli vekovima prije nas naši preci. Da ne smeta ni meni zvono, kao što mi ne smeta, ali da ne smeta ni vama ezan, kao što ne smeta većini građana Republike Srbije. Da ne smeta nikome kad ja kažem da sam Bošnjak, da sam musliman, ali da sam građanin Republike Srbije, da sam narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da sam se zakleo na Ustav ove države, ali da smatram da taj Ustav treba promijeniti i poboljšati u onim segmentima koji će ići u korist svih građana Republike Srbije. To je moje pravo kao građanin ove države, kao narodnog poslanika i nikakva retrogradna, nikakva huškačka, nikakva politika koja je prošlost neće mi to spriječiti ni meni ni nikom drugom narodnom poslaniku. Isto tako kako u srpskim narodnim poslanicama imamo i politikama takve huškačke politike, imamo i kod drugih naroda, imamo i kod Bošnjaka, ali oprostite, ja ne pripadam takvoj politici, nikada joj nisam pripadao, pripadam politici ideje, politici partnerstva, ne primitivizma, ne poltronstva, ne polusvijeta, ne populizma, ne ničega što može naškoditi bilo kome, a uvijek najviše može naškoditi mome narodu. Zato bilo kakve praćke, bilo kakve puškice, bilo kakvi klikeri ne mogu to ni na koji način spriječiti, jer smo pokazali, dokazali i stekli povjerenje da želimo samo dobro za svoj narod i za Republiku Srbiju, za sve građane Republike Srbije. Ne može meni i mom narodu biti dobro, a da ne bude dobro i ostalim građanima Republike Srbije. Isto tako, ne može drugim narodima biti dobro, a da ne bude meni. To je politika i. Nama ne treba politika ili. Dosta je bilo politike hendeka, politike ratova, politike mržnje, politike zla, politike mitologije. Nama treba politika budućnosti, politika koja će cijel naš narod, sve građane Republike Srbije, pa i cijelog Balkana voditi onome putu koji nam obezbeđuje sigurnost, bezbednost, stabilnost, ekonomski prosperitet. Treba nam politika puteva, treba nam politika autoputeva, mostova, treba nam politika nauke, politika naučnih centara, treba nam politika koja će nas povesti tamo gdje će se dogoditi da jednostavno živimo u harmoniji i miru. Vidite ovo što se dogodilo u Turskoj, sve to što su oni godinama pravili politike, ove politike, one, sve ono za što su živjeli srušilo se za 1 minutu. Pa zar je vrijedno bilo šta, bilo kako raditi kada Bog dragi sve uređuje? Vidite, one zgrade, vidjeli ste, sve se to sručilo za manje od 1 minute. Sve ono što su oni možda jedni od drugima, ovo spominjem zato što se to dogodilo tamo na onom dijelu gdje najviše žive Kurdi. Sve ono što su Turci i Kurdi možda godinama pravili antagonizme među se, sve to je palo u vodu prema Božjoj odredbi da u 1 minuti sve to postane bezvrijedno, besmisleno, da je ono što je u suštini na kraju svega i na početku svega, jeste li čovjek ili niste čovjek? Jeste li čovjek do te mjere da poštujete, da možete da istrpite da ima u ovoj sali neko ko je drugačiji od vas? Da neko ko je drugačiji od vas poštuje ovu državu? Da neko ko je drugačiji od vas živi u ovoj državi i da se bori za njen boljitak? Ako to ne možete, onda ste promašili sve u životu.
Ako to ne možete, onda vi u stvari takvom politikom samo ćete sebi zagarantirati da ćete jednostavno na sledećim izborima biti pometeni, jer narod Srbije to ne voli. Narodu Srbije dosta toga, dosta mu je kovčega, dosta je majki u crnom, i srpski, i bošnjački, i albanski, i hrvatski, i crnogorski, kakvi god hoćete, majka je majka, a to što vi zagovarate i što zagovaraju drugi na sličnu temu, put je koji ide k tome. Zato nećemo to dozvoliti ni ja, vjerujem ni većina narodnih poslanika, a prije ostaloga narod Republike Srbije. Hvala.